3 sekunder. Og velkommen til start nummer 39. In the arena, running number 39 from Denmark, Camilla Ernst riding Kari. Running number 40, Kryslov Lukmichak, please stand by. And this horse is a gelding, 10 years old. He's by Cassini 2 and he's got Heraldic as grandsire. På banen altså danske Camilla Ernst med en valak på 10 år. Den er efter Cassini 2 med Heraldic til morfar. Et fortjent bifald til Camilla Ernst fra Danmark. En enkelt tidsfejl blev det til. Ledetiden var nemlig 80,81.